Parlok season 4 ngap yang sobhai phi sya kene ke YouTube channel junga. Te mentah ngawan ra hang ni khubor kat kum ke jing saprang ha social media. Kat kum ke jing saprang ha social media ka ong ba Lionel Messi ubut tenang ya kiwe ba usat lang ya kate ka FIFA Cup ha jing thia henre mentah ngan sngap ngan ya pe hato kade ke jing shisha ne Lionel Messi balai ba uthialang bat kate ka kop hajing thia de ba ukan mau ya Sadio Mane hadin ya kaba Sadio Mane ulala ban penjob ya kari Senegal ha ka African Cup de na kata kadau ba Sadio ulat thialang bat ka kop kunta Lionel Messi ru ulale kumju bat ulat thialang ya kane kop hajing thia kumba thialang Sadio Mane kumbang ong epi Lionel Messi uday uweneki player uba itanat bah ya kar komle chong Sadio Mane day na kata ba Lionel Messi ru uthialang bat kene kop kumba Sadio Mane ulat thialang bat kete kop haden bola penjob ialah kejong kari dan mentah pilaban pej ya hato kada gejing sisan em ba Sadio Mane ulat thialang bat kene kop hajing thia jong hadin bola penjob ialah kejong kari lada pinget pej hadin pinsayu sisa ba Sadio Mane ulai thialang bat kete kop hajing thia jong anda ulapla penjob ialah kejong kari ha ute snam raja arpa tetang ta perlok kublai sibon saya sambiang ha ko ipat ka video da ka ba share like subscribe ya kane channel junga kublai sibon